Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kutinllatik ñukanchik wawakuna yachana wasikunaman tigraqpi yaykuriqpika kaychay ruraykunami tiyan y chaykunamantami ñukanchikka achkata sustarinchik. Shinapish kunan wakin yuyaykunata kikinkunaman rakisha nini imashinatik ñukanchikka alli sumaq wata año lectivo nishkata charitukunchik. Venimos a compartir victoria en Cristo Jesús. Venimos a compartir victoria en Cristo Jesús. Gran guerrero de Israel, a su lado estaré. Marcharemos junto a él. Nada nos puede vencer. Venimos a compartir victoria en Cristo Jesús. Venimos a compartir victoria en Cristo Jesús. Gran guerrero de Israel, a su lado estaré. Marcharemos junto a él. Nada nos puede vencer. Su nombre, gloria, y a su gloria más gloria, y a su pueblo, victoria. Y a su nombre, gloria, y a su gloria más gloria, y a su pueblo, victoria. Cantemos a una voz, victoria en Cristo Jesús. Cantemos a una voz, victoria en Cristo Jesús. Gran guerrero de Israel, a su lado estaré. Marcharemos junto a él. Nada nos puede vencer. Su nombre, gloria, y a su gloria más gloria, y a su pueblo, victoria. Y a su nombre, gloria, y a su gloria más gloria, y a su pueblo, victoria. Paso y a Dios bendeciachun, allí shamushkaninimi. Kunanka, tandaya y a Dios pakshimita rikuspa yachashpa katishun, ñukanchik wawakuna, kununlla yachana wasikunaman yaykurikpi,
Manakajpika kutinllati yachana wasikunaman tikragrikpika ñukanchik ya mamakunapak ruraykunaka allichirinaka achkata sustachinmi. Mashkana maypi yachana wasita, randina tukuy uniforme, útiles escolares nishkakunata, shinallatik hatun yachana wasikunaman rikkunapaq karin shuk cupo tacharina kay hatun yachana wasipi. Tukuy chaykunaka imapacha mana tukuripaq shinami kan. Shinakaqpipish wakin ashtawan balik, ashtawan ministerishka allichirinakunami tiyan ashtawanka yaya mamakunapaq. Shinapish chaykunaka mana rikunata charinchu. Tukuy imalla ministishkata ñukanchik wawakuna charichun yachana wasima ringapu o apangapaq. Chaymi kunanka kikinkunaman kay pichka yuykunata rakishanini. Kallaripika kikin ñuka shunguta yuyayta michurana kanchik ñukanchik wawakuna, kikinpak wawakuna imashina kachuntik munanchik, pikuna kachuntik munanchik, imashina churi, imashina usushi kanamantik tigrachun suyanchik. Chaypimi tukuykuna hatun yuyayta shunguta churana kanchik yaya mamakuna. Shinallatak churikuna, usushikuna, wawakunapish manachari entendinga kallaripika. Shinapish shuk mushuk wata año lectivo nishkawan kallarikushpaka allimi kan ñukanchikka kutinllatik rikurina, kutinllatik riksirina, yaya mamakuna shinaka imatatik paktanata yuyanchik ñukanchik wawakunawan. Imatik kan ñukanchik objetivo, achka kutin ñukanchik yaya mamakunaka watarishka shinami sakirinchik ñukanchik wawakuna alli notasta charichun. Ñukanchik wawakuna ashtawan alli yachakuk, ashtawan alli estudiante llukshichun. Yachana wasipi ashtawan alli nishka, riksishka, kallpanata, pugllanata, imata runata yachashkamanta. Chaytami ñukanchikka tukuymantaka sustarinchik. Kungarinchikmi imashina churi, imashina usushi kachuntik munanchik. Kaywanka mana nikunichu ñukanchik churikuna, ñukanchik usushikunata mana yuyachina, mana animachina kashkata ashtawan alli estudiante kuna kachun. Ashtawan alli calificacionta charichun, ashtawan alli puntos kunata charichun. Shinakaqpipish kungarinchikmi imashina karikuna, imashina warmikuna kachuntik suyanchik kayamincha ñukanchik wawakuna. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 pinin ñukanchikka gentikunapak ñawpakpi alli rikurinallataka mana mashkana kashkata. Ashtawanpish ya Diospak ñawpakpi alli rikurinata mashkana kashkata. Rizashun kayta minin ya Diospak shimi. Ashtawanpish Diosmari ñukanchiktaka alli nishpa, alli willaytaka willachun ñukanchikmanka kurka. Paykushkataka ñukanchikka imashina kashkatami willakunchik. Ñukanchikka mana pita kushichinga raykullachu. Ashtawanpish tukuy ñukanchik shungupi imalla yuyakushkata yachaq Diosta kushichingapaqmari willakunchik. Yaya mamakunapak ruray, yaya mamakunapak paktachimi kanakan, ayudana ñukanchik wawakunata tukuyta yaya Dios allinishka, yaya Dios chaskishka kachun ruranapaq. Mana gentikunapak ñawpakpi alli rikurichunllachu yachachina kanchik. Yaya mamakunapak ruray, yaya mamakunapak paktachimi kanakan, kayta rikuchina, kayta yachachina. Ñukanchik wawakunaka gentikuna allinishka, gentikuna chaskishkalla ama kachun. Ama chayta mashkachun. Ashtawanpish yaya Dios chaskishka, yaya Dios allinishka kanata mashkachunmi yuyachina, yachachina kanchik. Tukuymanta yallika, yaya Diospak munay, yaya Diospak propósito, yaya Diospak plan ñukanchik wawakunapaqka imashik. Ama ñukanchik pikuna kachun, ama ñukanchik imata yuyanchik, shuktikkuna allinishka kana chayllapika ama shunguta yuyita churashun. Ñukanchik churi usushikunataka yachachishun yaya Dios chaskishka, yaya Dios allinishka kanapaq imatapish rurachun. Katikpika kikinpak tiempota Jesuswan chikanchik. Kay mushuk wata año lectivo kallaripika hawallami kan ñukanchik kawsayta kawsayman kallarina. Yaya mamakunapaq kashpa, wawakunapaq kashpapish. Yaya mamakunapish sustaritukunchik tutamanta karashpa kachangapaq ñukanchik wawakunaman. Chawpi punlla tigraqpi, chishi tigraqpi mikunata allichishpa preparashpa suyanchik. Kay chay ruraykunawan mana tukuripaq kan yachakuqkunapaq yaya mamakunapaqpish. Papilkunata allichina, ima deberkunata rurana, investigacionta rurana, ima proyectosta rurana, tukuy chaykunapika tiempoka rinllami,
kungarinchik, sakinchik ñukanchik tiempota Dioswan charinata. Ama kungarishun, Satanaspa astawan alli apanakuq alli amigo mi kan, imapipish ocuparishka kana. San Marcos 6:31 pi kishpichik Jesucristo paypak yachakuqkunata nin, kay lugarmanta hakuchik nin, karuyashunchik nin kay tawka gentikunamanta, kayka rikuchikunmi Samarita ministishkata. Chinallatik shuk tiempota kishpichik Jesucristowan kankapaq, payta mañankapaq, paywan parlankapaq, paymanta yachangapaq, paymanta uyankapaq. Chay tiempotaka tukuykunami ministinchik, ama chayta shukman churaychu. Kaypika hawallami kan urmana, yaya mamakunapish, hipa wiñikunapish. Kay chay ruraykuna charinchik y chaykunata paktachina kanchik nishpaka sakinchik tiempota Jesucristowan charinata. Kayta ninya Diospakshimi. Achkakuna paykunapagman chayakun tigrakun kaqpimi, mikunkapaqllapish mana paktarirkakuna. Chaymantami Jesuska paypak yachakuqkunataka hakuchik ñukanchiklla, pi mana kawsan chulunllapi ashata samarishunchik nirka. Hawallami kan kay chay ruraykunawan hunda kana, mana tiempo charina. Shina kaqpipish kishpichik Jesucristo nishkata kasuy, uyay y paktachi. Ashimi kanga ñukanchik charina shuk tiempo, payllawan kankapaq, paymanta uyankapaq y payman parlankapaq, willankapaq ñukanchik ministikuna, ñukanchik sustarikunata. Shinashpaka ama kungarinki, kikinpaq tiempota Jesuswan charinata, y punllanta chayta charitukunki. Kimsapika ashtawanka yaya mamakunapaq kay tukun, kikinpaq familiapaq horariota allichi, chikanchi, kikinpaq familiapaq horariopika kay chay ruraykunapika Cristo Jesús yaya Diosmi kallaripi kanakan. Chinallatik chaypa washaka familiawan tiempota charinami ministerin. Ñukanchik horario o tiempota imashinami ocupanchik, chaymi rikuchin kanpaq ima ashtawan balik kashkata. Chaymanta kikinpaq horario agendapika yaya Diosta kallaripi choray. Chaypa washaka kikinpaq familiata, kikinpaq wasipi yaya Dios rimashkata mana uyakushpaka kaypi chaypi ruraykunapi chari satirishpa ocuparishpa kawsakunki purikunki. Chinallatak kanpaq wawakunatapish mana uyakunkichu, mana tiempota kukunkichu. Chaymanta yaya mamakuna kikinkunapaq horariopi, kikinkunapaq agendapika kallaripika Diosta churashun, Diosmanta yachankapaq, Diosmanta uyankapaq. Y chashnami alli ñukanchik familiata, ñukanchik wawakunatapish alli pushaytukunchik mandaytukunchik. Chaypa washaka ñukanchik wawakuna tiempota ministinmi, ñukanchik familia tiempota ministinmi y ñukanchik familiaman tiempota kunata yachashun. Kay punllakunapika kay chay ruraykunawan ocupado kanaka tukuykuna mana tiempota charinchik nishkaka. Chashna kanakashkashina tukuykunapaq alli kashkashinami rikurin. Shinapish tiempota yaya Diospaq, familiapaq chikanchik karikuna warmikuna familiastaka mana alli kunata shinami rikun. Pero yaya Diospaq shimipi apóstol Pablo Romanos 12:2 pi ñukanchikman yuyachin rikuchin kay mundo kay pachapi kawsaqkuna shina paykuna layaka mana kawsana kashkata. Kayta ninya Diospaq shimi. Chaymanta kay pachapi mana kriqkuna shina ama kawsaychikchu. Chaypaq randika kankunapaq yuyayta shuktaqyachishpa shuktaq kawsayta kawsaychik. Chashna kawsashpami Dios munashka shina allita rurashpa, payta kushichishpa, ima pandata mana rurashpa kawsaytukunkichik. Kaypika yuyachikun rikuchikunmi, kay mundo kay pachapi kawsaq shuktiqkuna shinaka mana kawsana kashkata. Kankunapaq yuyayta shuktiqyachichik nin. Shuktiqyachitukunchikmi tiempota kushpa Diosta uyankapaq, paypaq shimita paskashpa, paypaq shimipi rikushpa, imatij kan Diospaq munay, imatatij Dioska shuyan ñukamanta, ama ñukanchikka nishun yaya Diosta, ñuka agendaka, ñuka horarioka kaymi, kan maypi yaykurisha nishpaka yaykuy, kaypi chaypimi tiyan lugar nishpa ama chaylaya nishun. Ashtawanpish ñukanchik agenda, ñukanchik horariopika Diosmi kallaripi kanakan. Kutin Diospaq kashka, Diospaq chikanchishka chay horario chay tiempotaka mana kichuy tukunchikchu, mana anchuchiy tukunchikchu shukti ima ruraykunawan okupankapaqka. Kanpaq horariotaka kallarichi, wiñachi, Jesucristowan shuk tiempota rurashpa kallaripika. Chaypa washaka kanpaq horarioka kay tukunmi
iglesiaman purina, iglesiaman rinapish. Sinallatak chaypaq washaka kanpaq horariopika mana illanachukan tiempo familiawan. Kaywanmi rikuchinki ashtawan imatik baliq kan kikinpaq. Jesuswan tiempota charina, iglesiaman purina, familiawan kana. Chaypaq washaka shuktik ruraykunata kikinpaq agenda, kikinpaq horariopika hundachishpa kati tukunkillami. Shinashpaka kimsapika rikuskanchikmi ñukanchik horario imashina kana kashkata, imashina hundachina kashkata. Kallaripika yaya Dios, chaypaq washaka familia y chaypaq washa shuktik ruraykuna. Chuskupika ñukanchik ashtawan alli año lectivota charinkapaq nishpaka yaya mamakuna kashpa, yachakuqkuna kashpapish mana sakinachu kanchik Jesustaka iglesiapi. Ñukanchik wawakuna domingokunata iglesiamun shamushpaka rikukunkunami, yachakunkunami may sumaq allikunata. Shina kaqpipish mana chayka paqtachu kan. Ñami Jesucristomanta yachan Diospaq shimita uyarkami kay escuela dominicalpi o iglesiapi Diospaq shimi willashkata uyarkami nishpa chaywankañami paqta ama chayta nishun yaya mamakuna. Yaya mamakunapaq deber, yaya mamakunapaq ruray responsabilidadmi kan ñukanchik wawakunaman Diospaq shimita yuyachishpa, yachachishpa, rikuchishpa punllanta katina. Deuteronomio capítulo 6 verso 6 kayta nin. Kunan ñuka imalla nishkataka tukuyta kankunapaq yuyaypi alli wakichinkichik. Kanpaq wawakunapaq wawakunamanpish punllanta yachachinki. Paykunamanka mayñanta purikushpapish, wasipi kashpapish, durmiq siririkushpapish, hatarikushpapish yachachinkichik. Kay mandashkakunataka kankunallatak yuyarinapaq kachun shuk rikuchinata rurashpa makipi ñawipatapi aparishpa purinki. Shinallatak wasikanllapi kaq pungu kaspikunapipish, wasi pungukunapipish kishkashpa churanki. Shinashpaka yaya mamakuna ama yuyashun ñami iglesiamun pushakuni, iglesiamun purikumi nishpa chaypi sakirina, chaypi ñukanchik rurayta kungarina sakina o mingana iglesiaman. Ashtawanpish kaypika rikuchikunmi yaya mamapaq responsabilidad kashkata ñukanchik wawakunaman yachachishpa rikuchishpa katina Jesusmanta y Diosmanta. Ñukanchik wawakuna purina ñan espiritualtaka yaya mamakunami rikuchinchik. Chaymi kay musuq wata kay año lectivopika ñukanchikka punllanta Jesucristomanta yachachina, punllanta Jesucristomanta rikuchina, versokunata umapi yachashpa, versokunata kishkashpa, y a Diosta alabashpa, paykunawan Diosta mañashpa, iglesiaman hakunishpa, shukshuklaya ñukanchik rikuchi tukunchik, paqtachi tukunchik, ñukanchikpaq mingashkata, ñukanchikpaq ruray kashkata, Cristo Jesusmanta yachachina, Cristo Jesusmanta rikuchina ñukanchik wawakunaman. Shinashpaka Jesustaka ama sakishun iglesiapi, domingo punllallataka ama yorishun Jesusta kriqkuna kashkataka. Pichkapika ñukanchik wawakunamanta Diosta mañashun. Ñukanchik wawakunataka pilluchishun, muyunchishun Diosta mañanawan. Ñukanchikka alli yaya mamakuna kay tukunchikchari, tukuytachari alli rurakunchik yaya mamakuna shinaka. Shinakaqpipish tukuripika ni tukuni. Jesusami ñukanchik wawakunataka musuyachitukun. Jesusami ñukanchik wawakunataka cambiaytukun. Kikin ñuka alli yaya, alli mama kay tukunchik. Ima chari mana illan ñukanchik wawakunapaq. Ñukanchik fuerza llawanka, ñukanchik yuyi llawanka mana musuyachitukusunchu, mana imata ruytukusunchu ñukanchik wawakunataka. Chaymantami Diosta mañana kanchik, chaymantami Diospaq makipi churana kanchik. Paymi musuyachinga, paymi shuktiyachinga, ñukanchik kikinllaka imata mana ruraytukusunchu. Chaymi ministinchik Jesuspaq makipi minganata, y a Diospaq ayudata ministinchik. Mañashun, rogashun, Jesusami musuyachinga ñukanchik wawakunataka, Jesusami cambianga paykunapaq shunqutaka. Apóstol Pablo rikuchishka shina yachachishka shinaka, kay shinami ñukanchik yaya mamakunaka, ñukanchik wawakunamantaka mañaytukunchik. Filipenses 1:9 manta 11 kamaka, shuk may sumaq Diosta mañashkami kan. Kay shinami kikinpaq wawakunamanta, ñukanchik wawakunamantaka mañana kanchik. Diosta ñuka mañakushpaka, kankuna ashtawan kuyayta charichun, imalla alli kanatapish, paymantapish alli yachaq kachunmi mañakuni. Chashna kashpami,
imapish alli kaqllata aqllankichik. Chinallataj Cristo shamuna punllapajka pi mana huchachipaj allikuna kay tukunkichikmi. Chashna alli granota phukushka shina kashkata rurashpa Jesucristo manta rikuchishpami Tayta Diostaka allimari kanki nishpa alabankichik. Kuyashka uyakuq yaya mamakuna kashpa yachakuqkuna kashpapish kay mushuq wata año escolar año lectivo nishkaka may sumaqmi kay tukun ashtawan allimi kay tukun. Shinapish chaypajka kaykunata ama kungaripanki. Kallaripika imashina churi imashina usushi kachuntik munanchik shuyanchik. Pikuna imashina kachuntik yachachikunkichik shuyakunkichik yaya mamakuna. Ashtawanka yachachishun rikuchishun yaya Dios allinishka. Yaya Dios chaskishka kanata mashkachunkuna ñukanchik churikuna usushikunaka. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 pinin ashtawanpish Dios mari ñukanchiktaka allinishpa alli willaytaka willachun ñukanchikmanka kurka. Paykushkataka ñukanchikka imashina kashkatami willakunchik. Ñukanchikka manapita kushichinga raykullachu ashtawanpish tukuy ñukanchik shunkupi imalla yuyakushkata yachaq Diosta kushichinkapaqmari willakunchik. Katikpika kikinpaq tiempota Jesuswan chikanchik. Kay chay rurikuna shamunmi. Kay chay rurikuna tiyanmi. Shinakaqpipish amatik ladomun churaychu. Jesuswan tiempota kikinlla paywan rimankapaq payta uyankapaq charinkapaq. Kay chay ruraykunata paktachinallapika ama ocuparichu. Shuk tiempota chikanchik Jesuswan kankapaq payta uyankapaq. Shinallataj kikinpaq horario kikinpaq agendapika kallaripika Diosta churi. Chaypaq washaka familiata. Chaypaq washa shuktik ima paktachikunata churaytukunkillami kikinpaq horariopi kikinpaq agendapika. Romanos 12:2pika ñukanchikman yuyachin rikuchin kay mundo kay pachapi kawsaqkuna shina paykuna layaka mana kawsana kashkata. Kayta ninlla Diospaqshimi. Chaymanta kay pachapi mana kriqkuna shina ama kawsaychikchu. Chaypaq randika kankunapaq yuyayta suktakyachishpa suktak kawsayta kawsaychik. Chashna kawsashpami Dios munashka shina allita rurashpa payta kushichishpa ima pandata mana rurashpa kawsaytukunkichik. Cristo Jesusmi chay mushuq kawsayta kakushka. Cristo Jesús y Dios munashka shina kawsanata mashkashun tukuykunallatik. Chaypaq washaka nirkanchikmi Jesustaka ama iglesiapi sakishun. Achkakuna yuytukunchik ña rirkani domingota iglesiaman. Yamamakuna nitukun ña iglesiaman rirka. Ña iglesiaman purikunchik. Ña iglesiaman pushakunchik wawakunata chaypi uyankallami. Yayapaq mamapaq responsabilidadmi kan. Wawakunaman Jesucristo manta yachachina rikuchina. Mayñan espiritualta rikuchinaka yayapaq mamapaq ruraymi kan. Deuteronomio capítulo 6 verso 6 kaytanin. Kunan ñuka imalla nishkataka tukuyta kankunapaq yuyaypi alli wakichinkichik. Kanpaq wawakunapaq wawakunamanpish punllanta yachachinki. Paykunamanka mayñanta purikushpapish wasipi kashpapish durmiq siririkushpapish hatarikushpapish yachachinkichik. Kay mandashkakunataka kankunallatak yuyarinapaq kachun shuk rikuchinata rurashpa makipi ñawipatapi aparishpa purinki. Shinallatak wasikanllapi kaq punku kaspikunapipish wasi punkukunapipish killkashpa churanki. Nikurkanchik tukuripika ñukanchik wawakunamanta Diosta mañashun. Kikin ñuka alli yaya alli mamakuna kay tukunchikmi. Shinapish wawakunapaq shunkutaka mana mushuyachi tukunchikchu mana cambiay tukunchikchu. Ñukanchik wawakunataka Jesusami mushuyachi tukun. Jesusami alli shunkukunata ruraytukun. Apóstol Pablo rikuchishka shina yachachishka shinaka Filipenses 1:9 manta 11 kamaka shuk may sumaq Diosta mañashkami kan. Kay shinami kikinpaq wawakunamanta ñukanchik wawakunamantaka mañana kanchik. Diosta ñuka mañakushpaka kankuna ashtawan kuyayta charichun. Imalla alli kanatapish paymantapish alli yachaq kachunmi mañakuni. Chashna kashpami imapish alli kaqllata aqllankichik. Shinallataj Cristo shamuna punllapaqka pi mana huchachipaq allikuna kay tukunkichikmi. Chashna alli granota phukushka shina kashkata rurashpa Jesucristo manta rikuchishpami Tayta Diostaka allimari kanki nishpa alabankichik. Dios bendeciachun.
Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.